Banango obuzira guliga abalamoji muliwo mwebale kutuuka abalamoji baba ali nife tukweyanziza sobola tukulengerera taife twenda okusiima obutuko bwa Katikkiro owa Butembe tibenkana baba atenga ekikopo kiriwo Asebo ni banyabo Busoga Iseife Baba Kyabazinga ekisekese kitalibwa nsolo atuuse era abasoga basaba munegaiteku tumwanirize n'akalulu abasoga muliyo twanirize Baba Kyabazinga n'akalulu akamaani eranga mu kiseera kino essaawa mpawedaga tulijja kubanga tetubona Iseife William Wilberforce Gabula Nadiope owokuna nga ne Baba Kyabazinga w'ekyalo kino ekya Busoga ng'atuuka mu kifo kino ndi kubona ow'ekitiibwa Yudaya ali kuba ng'ate yeetala ekitegeeza nti tutuuse ku kiseera mulindwa era essaawa Baba wanaatuukira aida kuba nga ate asiima asobola okuba nga atuluwubiraku twena tuida kuba nga tumwaniriza n'eisanu bw'aba asiimye otuwubiraku ndijja kubeewemba abasoga twena tumwanirize n'eisanu n'akalulu n'okusagamba n'enduulu tusagaaluke kuba Kyabazinga alimu basebo ni banyabo Baba atwegaiseeku neyo bandi gy'oli kuwulira kwaniriza Iseife Kyabazinga wa Busoga atenga ni member of parliament oba mukiise wa parliament owa Budyope ey'Ebugwanduba Engineer Moses Magogo alikwanirizibwa Captain Fantastic owa Uganda Cranes Dennis Masinde Onyango era yayanirizibwa abakungu okuva mu MTN yayanirizibwa Minister ow'ebyemizannyo mu bwa Kyabazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Amin Bosankono yayanirizibwa ate Chairperson Kukani Isentebe ow'akakiiko ka MTN Busoga Masaza Cup ak'omukuzi ogw'omunaana omwami Issa Magoola Kakaire banange Baba ali kubita ng'ale bawubiraku mumulage isanu mwongere okuba nga musagamba Baba wuyo ali kubawubiraku abasoga muliyo Baba wuyeyo mumulage isanu Baba Kyabazinga alimu Iseife William Wilberforce Gabula Nadiope owokuna
abonekeraku obusoga era nga abasoga mwebale okumulaga esanu eryakaawo Baba Kyabazinga twebaza ebirungi byokoze mu kyalo kino ekya Busoga era enteekateeka n'omulamwa gwewatuwa ogw'abasaadha okuba empango muna abasoga abagwidumbiire abasaadha nife empango mu kuziyiza n'okulwanisa ekifuna mabunda mu baguna abakaali okwetuuka abasaadha n'ogw'omulamu gwe tuli kutambuliraku ni Busoga yona n'okutwaliza walala tulijja kulwanisa ekifuna mabunda mu baana abakaali okwetuuka bakakwa baba wuuyo ali kutambula nga abawuubiraku mwongere okumulaga esanu banange baba wuuyo mulage baba esanu omuzira mwongere okusagamba ekyalo kitebenkeire Baba Kyabazinga alimu era nga amasaza ag'endawulo 14 ag'omupiira gona gali kugoberera nga baba bw'atambula ng'awuubiraku Obusoga kutegeezizaaku nti baba ayanirizibwa abakungu ab'endawulo abakulembeirwamu owekitiibwa ekisengedde Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvaala Sekere walala awo nkutegeezizaaku nti ni depute Katuukiro owokubiri second depute Katuukiro owekitiibwa Alhaj Osman Nul aliwo ino okuba nga ayaniriza baba Engineer Moses Mabogo President wa Federation of Uganda Football Associations FUFA atenga ni Member of Parliament nkani omukiise mu lukiiko olukulu olw'eiwanga olwa constituency ya Budyope West yena aliwo kuba yaniriza baba nenda okutegeeza nti MTN Uganda yona ekiikilirwa era nga abakungu okuva mu MTN bona baliwo okwaniriza baba minisita w'obwa Kyabazinga ow'ebyemizaano owekitiibwa Amin Bosa Nkono yena aliwo ni chairman Mwami Isa Magola Kakaire chairman w'olukiiko olutesitesi baba anaatera okwida okutuuka ano bakagwa tugangamuke twanirize baba twongere okusagamba tumwanirize n'enduulu ali kuwubiraku bayise abalangira ab'endawulo baba wuuyo ali kwolekera okujja okukebera eniriri nkani inspection era nga mu kiseera kino ng'awolekeirwa ku minisita w'ebyemizaano Amin Bosa Nkono ali kumwandulira chairman wa barefali omwami Asmani Sozi Kityo oyo ni isenkulu wa barefali yena yajja maiso okumwandulira Makyasesa omwami Sale Muwaya walala awo omwami Sale Muwaya yayandula yo fourth official Mukisa Samuel ate mu kiseera kino badefali tulina Samba Hassan Mawulire Musa Badiru Siraji nga second assistant referee baba mu kiseera kino ali kujja okulambula eniriri ng'ali kutandika n'eisaza lya Bukono abakyayire olunaku olwaleero era nga captain w'eisaza erya Bukono ali kuba nga alambuza baba oluniriri olwa tiimu ye eya Bukono gyakulembera nga captain tukajja maiso tuli kwelolera ku kwadukoda MTN Busoga Masaza Cup eby'omukuzi ogw'omunaana
nga diteebwamu empiiya MTN Uganda. Mu kiseera kino tuli kubona era nga ate Baba alambula oluniriri lwa Budyope era nga kapteni wa Budyope eyetimbye omudozi namba 12 omuvubuka Etiang Samuel Eto ali kumulambuza oluniriri olwa ttiimu ya Budyope. Omupiira guno gunaatera okuba nga gutwalibwako akawuwo era nga gutyo mu kiseera kino tulijja Elanga Baba wansosoze byemizano huyo anatera okwibulawo enkwaduko ya MTN Masaza Cup edomukuzi ogw'omunaana. Baba Sinye obugalo abasoga Baba Simye aigwirewo enkwaduko da MTN Busoga Masaza Cup edomukuzi ogw'omunaana mu isaza lye area Bugabula Bibi ayenga mu mupiira isaza lya Budyope era nga mu ssaawa eno tulijja kuba nga ate tubona omupiira nga gutwalibwako akawuwo mu butongole era nga isaza lya Baba erya Budyope ery'omupiira lijja kusamba n'eisaza lya Baba erya Bukono. So, ladies and gentlemen, we're about to witness the kickoff of the 8th edition of MTN Busoga Masaza Cup, and we arrive here at Irundu Primary School in Budyope, Buyende district. So ladies and gentlemen, let's enjoy the beautiful game.
Kamera. Mpira kulikuti nemondo nyingi. Taina naye namugambi alikuwa waiti kati omuntu wa Justice Close Wanje? alikuwa waiti Esawa. omuntu wa Close
Laina. agitebye mu dakiika 93 era nga nefuuse egoolo ey'okubiri ewanguyisa ttiimu ya Bukono omupiira guno ku goolo 2 ku bwereere. We tuli kwogerera mu kiseera kino tulijja kuba nga tubona man of the match oba omusambi anoire mu baina akendo ng'aweebwa A2 okuva mu MTN Uganda era ng'alijja kwetwalira esimu lya MTN Kabode Super Star mupya. Omupiira gwire egoolo 2 ku bwereere ng'eisaza lya Baba erya Bukono liwangwire eisaza lya Baba erya Budyope. DJ mu kiseera kino tusobola okwigalawo ni anthems nga tudiva side ey'emanga. Baba Kyabazinga aliwubira kubasoga era nga bwayamuka ekifo kino. Baba aliwubira obusoga nga bwamuka ekifo kino era nga omulanga gwa Baba ogw'omukuzi guno gukoba nti abasaada n'empango mu kulwanisa n'okuziyiza ekifunamabunda mu baguna abakali okwetuuka. Nenda bategeeza nti emipiira gya MTN Busoga Masaza Cup giri kwiramu okukwadya saasire n'eri kutandika era nga enaku omwezi nga 19 olunaku olw'omukaaga mu kibinda kya Nenda tuyida kubona eisaza lya Butembe abalina enkwaduko dino nga bakyaziza eisaza lya Kigulu. Omupiira guno gulijja kuba ku Namagera Town Council Grounds. Man of the match sembera wano ku NBS Sport osobola okuba nga ate ofuna interview. Ayo omupiira ogundi ogulijja okusambibwa saasire eno gye tuli kutandika ku lunaku lw'omukaaga enaku omwezi nga 19 mu Bukowe group tujja kubona Bukooli Bugiri ng'eri kusamba n'eisaza lya Baba erya Bugabula. Omupiira gulijja kuba ku Indocha Primary School Playground. Ku lunaku lw'eno olw'omukaaga enaku omwezi nga 19 tulijja kubona mu kibinda kya Bukowe, tujja kubona mu kibinda kya Kagulu nga buna esamba n'eisaza lya Baba erya Buzaaya ku Buluba Hospital Playground. Awone ku lunaku lwa Ssabbiiti enaku omwezi nga 20 omwezi gw'omusanvu guno gwene tulijja kuba nga tubona mu kibinda kya Nenda nga Busiki ekyaza Bukooli n'Amayingo ku kisaawe kya Kisiki College. Era ku lunaku lw'eno